Nganola haola pelo e ja serati get a partner ke re ba file monna pula santsa o mema hohle mo leng teng o ntse go pola hore eba o ka ntle kapa o ka ha rena ho ela Lesotho sentse re e ba le rona sela ka jeno o tlo bona na ro tshwaretse bo mang ba ne ba ile ba re kopa hore re tlo ba batlela marato a pelo tsa bona sela ka jeno re ka mona ka Donna at Ballows Chef School and Hospitality ka mane ka mo ke reng ba tlotla ba re tshwara monate ka dijo tsa bona ile ha ba lokisetsa batho ba ne ba rona ba ileng ba re roma ba re kopa hore re tlo ba batlela marato a pelo tsa bona ke re ba file bona pulane se fetwe ka jeno ke lenaneo la pelo e ja serati gets a partner. Ha jwale re na le mmemme ke mong a ileng a roma jwale ka bang ba ile ba etsana fetileng hore re tlo mo batlela lerato la pelo ya hae ha re utlwa re na mme ke memang o tswa kae le gona ena se se nna ka jeno o tliswa ke eng lenaneo lena la pelo ja serati dumela ke Asinapolo Mvimbi na ke Sesotho o hlaka ke hlala re be Maputswe Mahaladitwe o Maputswe na motho ke Mahaladitwe okay mme a kompolele mo go pelo ja serati ke se tlisa se o susumeditseng hantle go be teng mo ke lenaneo le ke le shebellang hangata ke bona hore le thusa batho ba fumana batho ba hlokang ba nna la ka ithomella ka nna go le wena o botle mona ke tlo utlwa ona ga ka se be le dikgomo tsa ka Mahaladitwe ka hane a go bolele le wena o batla motho a jwa ke batla ntate a light a se motho a go chasing iseng a tshwana le wena eseng a tshwana le nna fela se ka ntate a lefifi e be ntate a motelele a senang bana bonyane a senang bana go a be le ngwana le mong ba nna ke na le ngwana moshanyana le mong jwale boleng ba hae o batla be motho wa sebopeo se fe ke batla ntate a re tlo dumellana re buisane re qoqe ha lena re bue ha ke na ana le taba a bue ha ke entse phoso ha ke re tlo hatana a mpontsha phoso ya ka le nna ke tla go ba go lokiseditse ntate ke tshepa gore he ntate ena o tla fihlela ditabatabelo tsena tsa hao tsena tse o reng wa di batla o tshepa gore ebe a ka ba le tsona ke tshepa gore he ntho mo le motla tsa mahantle pa ke tsa hao le ntate ke tshepa tla ba go la ka letsa ka tlhola mahlonolo go utlwile na mme o di beile jwang ha go utlwa gona ntate ena tsa hae ditaba o tla di beja mohihe jwale ka o se o hlokometse ke ile ga bua le mme Pejana ha re utlwa hore na ntate ena ke ntate mang ho tswa ka ile gona ena tsa sella ka jeno o tla re o lare sena ke sefeng se ileng sa mo fatantjello sa mo suthumetsa hore a tle lenaneo lena la pelo ja serati ntate dumela kgotsong o a phela ntate ke teng ke ntate ka lebitso ke ntate Patsi wa Hatladi ha ke mane le re be magobo empa jwale ke masego mona ka mosebetsi ntate ke se o beyang mo lenaneo la pelo ja serati ke gola lebaka le leng ke la hore ke ile ka gwana le ka tga jwale ke nnete nakong e fetileng ne ke soka ba ke fumana bohlokwa ba hore nka qetella nka kare nka fumana hore nka phela le molekane hape empa hona jwale ke bona ekare ke thopo ya ka ho fihlela hona jwale o fumane motho le e se nako e kae o arohane le mofumadi wa hao e se ka ba dilemo tse 20 o kompolele le a roane ka mokgwa o feng kore e sentse le disekileng but empa ke le ka ho tseba batla ho tseba gona le a rohane ka molao le la makgotleng kapo le la etsa bang go jalo mme ke la ga ya lekgotleng la ene le makgotlana na mathomo ke la ga ya lekgotleng
ya ba re fihla re a golwa ka molao ho jwalo o nna le bana ntate ha ke na bona ha ona bana ho bang ho jwalo o batla motho wa mofuta o feng motho a jwang motho a itshwereng jwang motho o batlang a o tshware jwang motho nna ke a kgola motho e mong le mong wa itseng bophelong and le nna ke a itseng ha ba ke tlhoko ya ka ya gore be ke qeteletse ke tlile kwana ke tlhoko ya hae ya gore e be o qeteletse a tlile kwana ha e be o tlile kwano mona o bontsha gore papadi yane a neng a ntse a e etsa go tloha qalong mohlomong ha ba ile a ka ba teng e bontsha gore e fedile e se le motho a batlang ho thea lelapa ho jwalo it's haholoholo ntho e ke batlang ho e tseba ho wena o batla motho a wa tsa ho thwe mme a itshware tjena mme a tshware ntate tjena wena ebe ke o batla motho bonyana a ka kgonang ho tshwara jwang ba tseba go tshwarana ke kgola ntse ka ba ntwa bohlokwa e ka ba motho ya tsebang ho tshwara lelapa ha ke tsebe le haeba mohlomong e ka ba motho a reng ke a ithuta empa ke nana re a thusana re a thusana ebile ka hare ho bophelo bo re bophelang ha hona motho a reng ke perfect ke a tsebang ntate ke tshepa hore ka nnete ditabatabelo tsa hao di tla phetheha tsatsing la kajeno kana le mme o santsa o emetse ka hare ka manne ke kopa o tlo mo dumedise o ye le yena hantle jwale ka ntate wa tseba ntate ha bua le mme e ba mohlomong kgahlu ya beha ditaba tsa hae rona ha o soka go etsa mosebetsi wena so tla nao se tsa he gore o be ditaba tsa hao jwale ka ntate hore mme a tsebe go tsitsinya le yena e tle ha le mona utlwe fela hore a hle ntate ena ke tsamaya ke a leboha ke a leboha ntate thank you ntate o di beile jwalo he mmuhi hopola he ntse re le ka mona ka Donna at Ballows Chef School and Hospitality Hojana ya pera na pera ke teng ka lebitso ke ntate Patsi wa Tladi hai ke mane mahobong le re ke masego mona ka mosebetsi ke ntate ya dilemo ke 48 ya ntseng a phela a le mong a sena bana ke a gola ha ke re ke ntse ke phela ke le mong e ska ba ntho gore ha ke soka ba ke ba le molekane ho hang ke nna ka ba le molekane empa ga kwana ka ke tetsepedile nne ya gola o mme wa Mosotho o tseba Sotho ka go a gwana ke bontsha gore re a gwana ka molao e ka mmena ke mmema Anna ke Mapolo Mvimbi Mapenge Maputswa Mahalariti hanye ke na le ngwana moshanyana a ke ana ya ba mme o le mo le 44 lelo ka o tla kere ke ntate ya ithelela ngale mo already o bona ka o mme ga tseba mo ka thusana ntleng ya gore ka re le re phela le mo o phela kae na tsena na ke phela masomo a mosebetsi ka mane ka meles le go divorce ka molao go bjalo o kae mme nna ha ke tsebe mote ebile ha ke batla lotse jele ha lena ngwana ho hang hang re ile ga ba le ngwana but ya ba o hlokala sa le monyane pela ka ga go le go ntate o so itlhophile ka go batla go nyala ka go ntse qeto efe na kana qeto ya ka ya o gobane ha ke na nako e ke reng ena na ke yona ena se yona jale hae go ntsena le batho le batswadi ha ke sana mme ha ke sana date che luckily o hlokala na tsena ka 2012
2020 2021 ka 2021 mme ke hlama lo jena nna ke ditse la ka hlama na na ga ngwana ka ke nna mmao ke be ka ga ke be ka ga jwale ho setse mang hae lapeng yeso ho setse ngwana wa kgaitsedi ya ka eo ke mohlahlama nna heso ke ngwana ho fela ha ke a ba sepepella le bohota ntate taba tsa hao di hlakile jale wena o bone ka ona so o itlhophile ha o so itlhophe okay nna ke so itlhophe ba ke tlo inkela diqeto bana a ke ikhodisa ja tlotle bo jore se di batla batho ba gore ba kena dipakeng okay jale ha ile jalo tjhe ke se tla laolwa ke tabana go fela gona wena o tla bo so o itlhophile ba le kankane hape ho ntse o na le remainder e nngwe hape tlamehang hore le yona o tlo o e hlophe haholo ya ngwana hobaneneng haeba o tlo sita hore o inkele diqetwana jwale ke batswadi ba tlamehang ho nka diqeto ehlile ho jwalo ha qeta nna ntse ke utlwa hore haeba hona ngwana nna ke na le yena ha ke nahane ekare e tlo loka jwale ke tlo ba goana le yena ka tsela efeng kapa efeng ha ke mono mo wena o ngwana teng ha ona ngwana ke fela ha ke na le yena fela ha ke mono mo taba e le ngwana teng okay taba ka e ne le mo se o tlo tlameha go se etsa hape ke sa gore le yena ngwana a tsebe taba tse it means hore ka go go taba tsena o tla tlameha go ameha o ka e tlo ba thata ba mme utlwa ka e tlo ba boimanyana tjena o tlo ba boima gore ke ne ke nahane hore o na le re tla be re tshwana nna le wena o na le ngwana kapa o na le bana jalo ka ha ke tsholo ha se motaba ka mo e leng ngwana teng mo it means hore haeba ke re ngwana o tlameha ho ba involved it means hore ha ke na bothata le taba ngwana ha ona bothata o tlo etsa ba haeba ngwana kwa hao how can nna nka ka phela le wena ya ba ngwana yena o setse morao hona bothata o fihlela hana tjena ka ditebello tsa ka ne ke sa lebella hore e tla ha re kopana ke utlwe motho a reng le nna ke na ngwana ke lebelletse di-situation tsohle bana ke batho be ke ba utlwisisang bileng ke ba ratang haholo hobaneneng ka sentse re sa phela mmoho le nna o na le ngwana e kile a nna ka mo nka ba ke a mo hodisa ngwana ke nkelang yena fela tseleng batswadi ba ile nna ka ba tseba ka morao ha a kata ngola form 5 ya ke mo kgutlisetsa habo e le hobane batswadi ba hae ke se ke tsebile hore ke bo mang ha se karolo ya ebile karolo ya ka ka nako e no santse a lelapa fela ke ngwana ha jwa
nka re ke taba tse telelenyana tseo hang ka di qala qalong e ka ba dintho tse ka qetella di bile di nkutlwisa pele ko yona nko tseo se tuleng go fela o nke ngwana a lelapa la lapeng la heno fela le mo fa o fela ha bona mo nna ke tsebile heso ka 2019 o lalo le ntse ke sa phele heso ebile ne ke sa bolele heso ngwana ka ela fela mme wa ka o hlokalletse hape mme ke boletse hape ka kgodisetsa ka ne ba monate bana beno ba kae ba bang ba na ntse ba le teng bana ne ba dula ka lo ntse re tshwana ntse re phela nqelo but ha o ka ba monate ho rona taba tse seng hantle ka bana ba bana tse dintho ha o tlameha o di etsa le boma tse hlokang lelapa tse hlokang lelapa e na le nkgono wa ka lapeng ka ha bontate ya seng a setse a le monto e ka ya reng hana tjena na o ka wa thotse ya ba kere ke tla kganna ke le mo o tla motho a phelang le mo ha ona motho a phelang a le mo hobaneng a ditho ba lebebele re la di mo etsetsa bana beno le ka masho ho fihlela hana tjena mona mo ke phelang teng dimose hore la Modimo o sa nyetseditse bana beso so hana jelo go tloha Maputswe Hey, khutlela teng hona bana. ke gola ke nagana go motlhomo se tla ba taba tse ka tsebang go di qeta very soon like sa tsebana how soon but ke nka ka tsebang go e qeta ka nako e kgutshwanyana eo ke sa tsebeng na wena motlhomong wena o no na le tebello ya mofuta ofeng after gore motlhomong gore ga kopane le ba lapeng Se re tla di bua ka mahala. fela ha o so o tebahanyanyana o bua ka kgotsofetse Tla di bua ka thoko tse. Yeah, not so sure. Okay. Let's go back to Kumlum. Muhi he re bone Melintate Babile Dijon mmoho ntse go polantse re le ka mona ka bona at Balus Chef School and Hospitality. Ha re utlo he hore na ntate na o tla re o bone tsa hae le mme di nkile mothati o feng ntate pele taba tsa hao le mme o bona ka di tsamaile jwang Wa tseba ka lehlakoreng le leng nkare di tsamaile hantle ka lehlakoreng le leng nkare ha di a tsamaya hantle ha re ka lehlakoreng le nang le rona di tsamaile hantle ka lehlakoreng lena leo ke reng di tsamaile hantle ke gola ke taba hore mme o utlwisisa puo ya ka hore na seo ke se hlokang ke jale ke nnete ha ona se a se hanang go fihlela gona jwale fela jwang ee ha re ka lehlakoreng le leng mo reng jale ke bona mme eo e kang o fumane seo a neng a sa se lebella ee ke mo gona ke reng
ka nqe nngwe nkare ka dintho di etsa mahaneng dintho di tsamaile hantle ka nqe nngwe ha di a tsamaya hantle. Puisanong ya hao le mme ha le ntse le bua ke eng so kang o se ratile ka mme le se ba mohlomong ka re ha wa se rata ditabeng tsa rona jwalo ka ha re qala kopana mohlomong re supizana hore na se hlokahalang ke eng ke mo hlalosetsa gae ka nnete nna seo ke se hlokang ke mme eo ke tlo phela le yena eo ke tlo qala ho tswela pele le yena ka bophelo. Wa utlwisisa taba tseno wa di utlwisisa le ha e le hore go na le ho hong ho e kang ekare ha rate hore ho ka hlaela hore na ke nnete ke itse ho yena ha ke na bothata ka taba ya ngwana ka hare ho bophelo ba rona ngwana enwana o tlo tlameha hore a be teng e tlo tla eba karolo ya rona ka le babedi empa e na le ntho e ka ekare ha e utlwisise a ko mpolelle he empa he mme ha o no mo ka tshebahalo le sebopeo le tsohle nna e nona le ntho ene o e ratile ka ena ke mme o no ka bona ka o ka tshella paleng ke mme o ke ne ke bona hore nka thabela hore nka thella paleng boemong bo rona le ba moifo wa pelo e ja sarati ke eng ke o ka batlang hore mohlomong go re sietse re nne re tswele pele ho o thusa ho batla motho yenwa eo reng o tla fihlela di tabatabelo tsa hao ka poretsong ha fela mme yena a sa fihle boemong bono bo utlwisisang hore re tlameha hore re be ho bona ha ke nahane bothata bo ka ba le teng hore ba ka tswela pele ho thusa re ke tla go tsena mme o tla di beya jwang ke a le 100 ke a le bona o di beile jwalo he mmohi ntate ha re tlo utlwa gona mme na taba tsa o tla di beya jwang ha jwale re na le mme ha re utlwa na mme ena taba tsa o tla di beya jwang o tla re taba tsa hae le ntate di tsamaile jwang mme ka kgotsofala mme ko o tatile o lahla wa tata jwale o re ka ntha ba kgotsofala ke eng se sa kgotsofatsa ntate pele ka kgola nna ke re ke la bolela go ke na le ngwana ba ha nna ena ha re bua o tlo metša ha re bua mola o la re le ntate motho a senang ngwana ba nang le ngwana a le mongwe fela senang ngwana wa bona ka ga ke se kgone gore a godise ngwana ga mohlomong o bona ka ga tsebe lerato la ntle le moo ke eng se sa se ratang ka ntate ka go ke ana fela empa he nna sona le so sa ratileng la ha kore la ha bua taba tsa hae a bontsha gore na kutlwa le taba tse sa tshwareng wa kutlwina o phela jang o ntse na le relative fela sa kgone o bueng le bona ke ngwana tse ke sa utlwina ntate o phela bang one le haeba a re ha ana batswadi one ke mo botsitse hona ha go o na le ngwana la mo hodisa e seng wa ba sa amaneng ke mmotsana ba neng o sa nka bana ba relative o kgetha go nke ngwana o sa mo tsebeng ka ukwa re ha ba utlwane ha e jwale ke ukwa taba tsa ntle le mo wa tsa hao o bua ka taba gore o la go o na le ngwana e ala mo hodisa e be ntwe ha o fe ntho gore ntate bonyane ke motho a ka kgonang go ba le lerato la ngwana go hodisa ha ke utlwa ha ngwana ka mo hodisa why a sa buile batho ba manang le bona a kgetha go nka ngwana strateng fela sa mo tsebeng ebile nga reng ha qeta ho ngola go tletsa ga kwana fumaneng batswadi ba ngwaneo fela ntsana le batho ba manang le bona ba neng a sa thusi batho ba manang le bona le yena mohlomong o la bona ngwana a ile yana a hlokang haholo empa ha ka tsebe ke taba tsa ntate tsena ha ke a mo phenya haholo fela ke lekile ho mo botsa ke utlwile a sa mphe ntho e ke batlang jwale boemong bo rona re le ba moifo wa pelo e ja sarati o batla re etse jwang ke kopanne le tswele pele ho mpatlela ke batla kgatlhone na se be ga lo bataba tsa hao
ho batlele motho a jwang? Ke batla ntate a hlakileng, a light ka complexion, a be motelelenyana. Yona ka ntate o tla tlameha a bapalle dibateng lebala le hlahe. Ena ho ha. Bona ke utlwile ke sena ntho a tsa ntho ha ile mading a hawa eo. Kana ke utlwile a sena. Hai, bontate ba mabala a hlakileng moo ka ntle le utlwa taba tsa lona he ke tseno etsang hore le bone hore le a ratamela e le hore re bone hore tla le kopanya le mme ke le buile haholo ho ba le wena tsatsing lena la ka jeno re tla etsa jwale nna ka tshwanetse go batlela lerato la pele ha. Mohihile jwale tsa sena ka jeno lenaneo la hao la pelo e ja serati mme ntse hopola he wena o ntse le monyetleng wa ba teng lenaneo la pelo e ja serati ha o ka re tshwara ka mahala ka bo wa tla di ofisi tsa rona LNBS ka po ya le boteng la rona la Facebook la pelo e ja serati wa lahlela ka lebokosaneng la rona ke bua ka inbox wa romela molaetsa wa hao hore go batlele lerato la pelo ya hao o hlalositse na o batla motho a jwang wena o le motse kae o nno hopola he hore lenaneo lena le bateng sonta se seng ka hora ya borobong bosiu ho bile monate ho ba le wena sena ka jeno lenaneo la pelo e ja serati ha ne re le ka mona ka Donna at Balos Chef School and Hospitality ke re ba file monna pula reng ha ebe khotse ho pelo e ja serati get a partner.